atagiji nomne nyanse honto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apinfo eno. Yes, Robert Awusu farmers no afraid do 6 contestants are you ready? Yeah, Ebony, Ajua, Rose, Irene, and Sexy. You know my and Yaji Omo Eco farmers. A baby butu. Why ever go to buy? Why never you 5,000 Ghana cedis and why so are you 3,000 Ghana cedis? Ever so live. Ewo Kumasi City Mall. 6 March yeah. A Friday, a Saturday holiday. And you man don't see a pepe. Na ya shasi. And if you want to see na a free mumra. The moment chimoni a jump to form a brain. Never do the yase. Ya Jackson. Zach GH. Angoye kofinti ya onsodi mfatano. Kashe nkodu ye behwe ne bekano. Powerboating. Mede wasida be ma ngoti. Mede waye be ma ngoti. Brother Fire. Isi kancho bi. Menya fancho bi. Atomna ye mesa. Evangelist Akwesinyako. Fila any adjuntifo pii bedwumade yase sponsors Roberti Agobia Capsule and Kafefe supported by PSCA Collections, Immense Creation, Sam Darkus Initiatives, Media Partners, Media 7 Platform, Fast TV or Sacred TV. Awusu farmers no ebaso live ewo Kumasi City Mall 6 March ya ebeye butu. So baby, I'm so baby, I need to. Hey, when they were David. Dave. Mr. Carter. Dave, we need a hand time. Now where they are? Oh, Bema. The new project. Oh, for fear no. Me fear for me see any. Who for fear? I see they come up out. Bema, me nyada da bow. Me dada nankasa. Wow, fear ni. Me fear ni. Come and let me show you around. Na say one first can to atare ne mpago nyina de odis kan yin. Oh, why are they pa? Me dia de pasha de pam. We 4 flats ne go no. Oh, say this tier no. E bia won jacuzzi. No, we said they are dinosaur ben you know. We made them special contractor. Nipa na G's kan ya de we bu so ma. Nothing we almost so. Obumi ana. We dinosaur ta e be se shower. Nso be bu ta. Nso be bu. The contractor obumi ana. Nipa nye untina be ifori nipa yi. Hey. We. Masa me de menyansi da ba mani ati o me nkofa de we me go dinosaur. Sami che contractor we ya. Ja me fa nko GB1 for twa me che no kra so a. Police for kra ba juti gadi. GB1. Mama mfa nko GB1 for to see a. Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fenso kwan so from 0243 577 293. Kumewood TV Amansane Memo akaba de ba odomu nkomo dwumadi eso yetwa ho kwaje nkrato yaba no na yaba abedwafo atenase me aminu apani nana asante so aba ene wo hye adonko 123 atade ene otimi sechese adonko ne di wom eni bre nso aba ye kwa animu na de beba ohene yire nso ewa ha miame ba ohene yire echa sikapa nana nso aba nana ye mo akwa aba ba bia obi a yesi samre o rest abebo ti the end yes wo dampe ma che se o rest nana yesero enche bia bed of remi nu achi no ye bebe fie enne de waba ne de na waba ye mo akwa aba pa nana me mo akwa aba bio na ho ye de Trading point that room. na otwi ne makọ say na otwi nso de se eyi da yanim eyi kese memenda we de ne nam kwanyan so Ghana ye 63rd independence anniversary mfie du yesia miensa suni
holiday ni bia na de chia na yi na ye ko Mampontin ya bo bo ama doctor tinsi ne maame asam da yeso to de memne nda de yesere adofo nyina asem mmra mejam ye se de ade ato na ni nyon na eyi obi na eyi ema no ohene yire pacho na ho ye shiradi wo shirawo shiradi cause na aba enshira bebiu ukuna tukwan ya no waba de nana enshira bebiu na apa firi nyame ho waba on so to da ba no wo ba no de hu hia se timing because when movie akoto na brochire mfie bebre the very day obedu ye na ne ire nya ne menses ne ya on so wo ba nyina wase ne kote ya no de ti mi se bi tukwan na me ba anado nti esa waba de na nsumu nye de wati ahwe ni wasinsu wansi yi wasinsu wansi yi wasinsu wansi yi nana ba bia obia no ye manana akwaba den ene asema da apaso na mpenfo ye ba bedwenwen ho ni ebiebim ni apensem mu ene nsem no emodu na ede yi ye sex before marriage se yahyehyɛ ho se ye ba beware eye se ye beda anase ye bedi ye ho ansa na ya ware ana eye anase enye ene no ne nsem a mpanifo ye ba bedwenwen ho ni ebiebim ni apensem mu ni apa asem no poma sibre te mfiri bra se ye be sori apaso die ni enya asem no poma sibre be ma me mwakwa yenya ensem no emodu na asem no obi ani ho obeka ye ya anso na wose ye ka wose ye ka yese ye brantie ne mabawa anase bi ye mfi kwa anim ye du brese ye babe ware yese ye ware no ye da ansa na ya ware anase ye ntwen ne ware wia ya da okay medasi ura mama meti fo adwo ya fo adwo na minkai o mo se ya bota ya de tigmedi so nyina ne se ye be ma o mo hunu aware pa na me de ma yen ene hihye ya e bata ho ni edi kan no nana me so ye nya ayikitwa bi ye twa ye ho abasisi ye jenkrato abasisi ye ba na minia ato asem no so e de ama. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Eyan Echo, Upatasi, Ubanum, I don't call Atadi Jinja, and then the woman Matido, Atadi Omo, I don't call Atadi Jinja, and then the woman Matido, Atadi Omo. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Eyan Echo, Upatasi, Ubanum, I don't call Atadi Jinja, and then the woman Matido, Atadi Atonko atagiji nomne nyanse wonto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apinfo eno. Yes, Robert Awusu farmers no afei na du ho 6 contestants ni nyina are ready. Yeah, Ebony, Ajua, Rose, Irene, and Sexy. Yenu mai and yeji woman. Omo eco farmers ebeye butu. Why ebe go Dubai? Why ebe 5,000 Ghana cedis na why so aje 3,000 Ghana cedis. Ebe so live. Ewo. Kumwakwa ebio ye twa ye ho na menua so aba kasa nti bema de enko ye nim enti ora amensam ma chem miensa ne yedi kan on se nyame asam de untimi nane no ti se nka wo fa de nyame aka de a nka sebe oba na be ma ohuno so ne betena no nka ubenya de a na nka okofie akoye de se oyi bia sa na nyame aka na ewiase na ye ba mu no enema bi ni ye ni wo wiase ha no nti duru ba bi a na nyame asem ne nipa de na dwene ni nyansa ahia ne kakra on say no na ma ye na nanom de kasa e frɛ ne mpona twen bae
nti e kampa hwe ni se owura ehu ohenere na na wo ho a mfato ho ne de ni mfato we de enye no krewai na uhu no ana ahya ase se one ne benante ne ni di kasasie o be hu ofe pese no tena ba o keka ne bi abete wase enti wo ba he no na ohenere maame ehu se wone ne ba na etu ana mo no afre no abena abrantie ya na no mfemfem ne hu se nansen wo no nam na nantie no adamfo na mo fa na sese ne tie o se o maame o se na ni gim ho be wa me o se na so be wa wo dia wonya ma afie me hu wo maame no papa no empene e ma ne wo na nti empene na ne bena me empena nti obi a wonu na mo a onye ho ade no mo twe empene na tu woni na so what ya see nti basa obetimi na nanti bi amfie mienu mfie miensa na wonu twa ne da umi ne da na sinim kura wonu da na ikoto dwa ni kura empene na eno na kire ne ba se metiwei mashia oba pesa me wane no me nim oba no nim me hu na sinim da nso hu me de da enti sa me kwate no eye bachi sabe we de tie for mfa ncha me wu dawfo de ni bi no ana se imu akon asa exam na mafo de ni bi o wonim nana meba yeso dwumadie n ekoso yi opese ode wo nsem eba number no message nko a WhatsApp de na SMS number no 0244 123801 0244 123801 dwumadie ekoso betim de wo nsem bi aba ye bekenkan ama etiefo nso anahwefo nso etie ye nana enti se onim dia eno na hwe ya hu se wetin akofo baby ibukra won ne nayem no sani ampesa nka o yi stars ma wo bia mfia no bia susomu kwa anfa so gro nipa no ho ya kan for friend nkeka obroni friend romance obi onimi ye enti obo hu se wa make you wrong choice nipa na no on situ fi se niam a oye no nya wo pe no nya mfiri no ho eno na ma ebinom dwene se sa na tie dia de wo ko ball wo ye wo map de wo ko tumrike hurihuri kakra de apa hodin bi o de wo ko di ni fufuo se mami ko twa do ngonu manya appetite dia sa nso no de wo ko di ni twe so wo ko ware ya ko di ba no no was at least of fat taste keto bi ansana wa ware ba na ido ho de enti wo ra se ye fa nyame asem se onyankopon aka no twere konkron mu dia nyankopon nya ansem mu no oba ni kote da kote bia ye normal ma no wone ne da onim se kote ni nyina ye pe so ho but enema me yenu hia na comparisons we we to we ho ntu ba hwa no e bi ono owura twempona ono so aba twempona enti okọ cameraman ho no ohu owura kote kase ohu so aba kote kase to odo to cameraman de ho otum se ene se mema me yenu no a midi ka fa ho no kra de na o mu yehu on se mre bi me ka kire o se ne ye memu wa be nsia ne ye to spa na baba obi te won bi chance if say osi so mema edi wo pa ho pa na kote ye wo de nyina nipa ne ye adwene so obeboni bi amfa ho ko bo different one kra enti ebi a wo adwene o se o me kote so minim twadi minim atopagu minim romance ye o mi de ba die mu dia me ye university student minim die pa say ye ba so edi no ye mini size na wa na wo johu me na wa but wo no ba ne be hia wo mpam no because we are little cry say wo dia fe na wusua kasa so ho nti sa nyema wenu nyina na be ba mu ma ye hu say wo ba no metima wa no mani aso no dia gise mi di hwe me ka hwe anse Yesu tamo ba wiase na computer ni ho se nei na Yesu ba wiase a enka ne se mo ka ye no bebre nka ba sesa ka bebre ba sesa fi say okay bibi fa kunsu akai oni tan niam ni pa yo a atwe ni free nyankopon enei no owura se ka ne na nka wo hia papa bi so wona nkwa so ba utimi koje ne niam koje na wo koje ba na sam ba ne niam na be ma obi o sesi na obi amfa on ti ye woni be bo atete ho no na odidi dwuma eboa na manipa ho ton wona setene enei we ka so we use sa principles so na emfa ntimi di owura no futuo tia wa amde matiefo ne se
men na ni nyame asemani se ye ni ye ho ansa ne aware but obanyansa fo ye bunu be ye kan asem se obi o ha ne nam na we no a utum sa nipa we de owo do ye natural love no e ma me ndinwo mani no ene ne nante a e be boa ye obabu ho so aboa mam nim dwetre ba onu kakra wa peda ho no obeboa no wadi san wo okokra na no banking clean up set banking sector clean up here by here banks be bregu madam fu bi no o ejuma bank bi o say if you say na ejuma say here no o hwe treatment ani yire ade ma no a no wo hweta mo ware oba foforo oba no so o ye no ho ade foforo de wa no oba nsi ye no sa bere wo ejuma bank onuanu nipa be 4 ni na o to taxi ma obi a se mo fanye ejuma na mo nte kan na eme mo dia enti sabre no ni coat kro sha oba na hwese kola no abuka yi a batom no emu ato yi a ne shirt kakra wo tie na sia place na da center hwe bibia wie enti kro na be man se hu hia mbo so ko gina na hwehwe ni but nne na djuma say ye be se afi ni kakra ni no ohun da real marriage enti ora se wodi wenum no toto de onyame kan ye no ho a nipa fam no kasa na wo se ye no say yesu ka kire se obi bo sum ba ko a da ne kura aka ne kan how many people in this modern world and obi bo sum obi ka say e fan yi sambo because generation I won't say no who applies our principles no a obi dabra wani nko intermediate so say at least ba ne be ma person ware de ntua na mo kakra nye die pi se mu di mu ho atu mu de emo ba ku mienu ya mo de hwe mo pulse rounds dodo a ba ni timi rounds dodo a be ma no pe anyhow a mo sexual drive no etie na mo master sa principles no bia okoye ne ho ade am I used to nti enekwasie yi uni modie dodo a mo betimi afa se de be ye kire go mo betimi akwadwuma nti over so obi samia nti otwemu an say sex before marriage yankopon pe but in our modern world send you we are saying akoye wo ba na wo ko wa no sabi wani mu a kote ya no wadi tenten pen wadi kasi emu akoa anansa obi kura di betiti mo se mali die Italy ho ahoni die wo countries omo ya sabi Ghana na to so mi ensa the whole world kot kasi Ghana na to so mi ensa omo kwati sapa nso ye Korea for na he for ni di first no ye ayi so halfway mali ni Niger mu ba ko fo di enya ho ko free yakle na Congo to so mi na Ghana wata mi to so mi ensa ba untim se mali fo nso de ni Congo fo no de ma on BT ye se Ghana fo no ye kwati no ewowa ne munye du Congo fo no so de ne wa ne mu sa mu tu tenom de BT ye kana ntenten dia na ke BT ke BT mu na si aye the whole world sabi ya to so mi ensa Ghana to so mi ensa yo baby jina who be dino na bia on na pani bi kan say kotia no once you ni anum sirimfo ne de no ho ene yen ana afo halfway de ho mere bi nam ti aboabo ana no secondary school me ko toilet so ni hunu obi kwati mama nti man ko toilet o toilet ne te koi paper no aye je ko paper ye to no waje ba ko se fom ene eguso ase wo no timani boss say na we yam di birim atenase ya prim ne se de kawa no asi ahuri ni ntini na ededa ekire sei no a na papa free toilet no so wakon no musa omo e shop no ben toilet no betra ho san hwe na tire na se wo san we san no tire na we shi oba na okodi wie na okodi na mas wo bu bridge na gu wo wa ye ne se ma ho no enti ko try hu se e be fa eno na nya boni be ma so hia ne ma wo dem wo ja no mu a se wudie no de enya boni ba wudi wie no ja no ena na ba e boni ko se sa de na ke sa wo kan rekọ so wo ke kan pe na mo oba nso oba war no se we no me ho ade we no no betra bobra se de wa ha edu so kasa maximum make e bo a very free to me yeye yati asi nto bra mi wie masam no me ka shete fo nkran ne se atisi e wo school wo ye mate ni me hu wona me pe wo na me no nam enka boni nim se me no be ne mo ari atwe mpana no akosi se e be wi ni aware but man kan he man fa ntoa no me ne wa anya bibia me mate foforo bi na ni abrigidi o fa ho abefa so oba so de kotie ni aka ne twese efio
no what sa no da o twe ne ho afiri ho no ti na madam fo ban cat o bi so o so yire mpena da mu ya ni ahoto fi se wo kae wi bi atopa wi o de ma no no a anya careful pe no wo fo kire wa fo mjeri what you say ntibre bia no e mpaebo ene ne ma na de tie nya wunim de nya wutwe di dodo nya se de okoti mu ode ne so ba te wase a wote wase fi so ba pe wo a ototo papa so kura ye ne de on pe wo a do pa si ni so pim no ma de enche o yi na ni o mi an so da ni ko be ti an si se no bi da o wi yo bema ye da se e won nsem a wa chichi mu e de amaye sex before marriage eno ni asem a mpanifo ye bobo ho obetimi ahwe wo YouTube Sam Darkus TV with the phone umiemia phone so obetimi anya ahwe kama o hwa announce wa hye ama obi anso etimi edey ahwe bi na aye kama pa abusuafo ye kwa ni obetimi de wonsem ene obi afa WhatsApp line no at that screen ne so now with the message ni bibia aba ye be kenkan e de amount oba Porsche a wonu sister Jane say sabre muti TV ani ma mo hwedwumadie ne kama pa oba Jane Bible si baabi akoma na koduru bia Kristo ebema na ade nyina yi baabi akoduru bia mane mra boko na nyame wo ma eniema nyina ebi medasi pi na naire papa ene na na ehwe na naire na wo ye yansa na wo ya na 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 say ni eja e de ya wo sim timi bisa na naire sao now so question e me say na na bu bridge ni guma na ansa na say mu wie na mu bebu wie ansa na ye bebu sao na mu wie ye no o ye no na ete what we say oh when you bad because me na my bida and no so I bida so what you say na o ye na wan kunchia de na opa nka be de and also any problem no e say unya e wa wie na ko hia de wo mpa unya wa wie o jai ni u ko hia de ye me wo yi bi o me phone so oba ne ade ni na te se ne nsa we na wo be de pedi so ko hia bi sa be de e kem se na me su sa nti na eno no sex before marriage no wonti asem eya na asenye oh to say de ye nua so abeka no enye nyame kwan so de enye na ye ni pa afam de ye nim say ye di kai ya na ye but eya na unsa ade bia ye we consequence wo so nti nyame de nya ka to say enye ne de eni kwase ye enye because so koya later no obenya consequence ba obi nso obi aye said ye wono wa ankoba adwaman woye wa ankohia de wo pe amasisi na no saa nipa ne be ne den o de wa ankohia de wo pe no se so ase se de enu aba mayase wo Dr. Mayase wo ho so on ti se so a obetimi ayen kakran ama na ba ena so oba na so de nya no so betimi na ko hospital no ma hwe nya ye bibia but se ubedi ka akoye ne de me nti asemu de enye because te say de enua so bede bi o ka se nka obenya nka oba bia no e wo se unya be ma ba ko me first guy me fa no de me so pa me tiri me de no de me so ankasa me nsa nka me na nka o de me so ankasa ena me tiri me sai me de wo fi enti me ko hia na no odo no ono so tiri me nda o ye be ma oda mam enti ono so tiri me nda na so tiri me o de na chese akoye ti danda fo mi very good me pese me de me tiri mu de no ekọ so ba ono no so di ni tiri mu de enti o pese o che me say enye no so na me di tiri mu de ti wo so do de ento no utie ne de no na adentina we dije me so me former guy no dije me so na we di aso on dije me so aso mfini but no kana so na you right so what I say say o ware enye be ma na so ye aduane ma wodi sometimes also ye de but amamre kwase so say na wo ye bibia so entino eye na nka me hu obi ada na nka me na na ko ya nka me nim say ma sede ne say wo say me ye bibia so ti bibi ketwa bi kra ha ma adwen
enti no se wudi kai ekoso hye na enye na wajai ade pa ya ne se obi bete ano pa na wani onya nware na ono kwa kware nze ya obi no be shia sebe ma no obi ka di obi break you na wo no anwa no asia kwa obi wan se wo ye wedding ya pa ya pa ya be ya even cry wo former guy kwa wa ware kana to so ware kwa ya like who be Philippines ka cry wo said they can memisa we dem fentwem nti cha no so who so former guy one obi na ma hu atimi we yam timi so we yam timi so especially so on wale ya so we yam timi so pa e no dey and e be sa ya o ya say nipa no we yusu wa na wa anware so nti me dey ubenya atobo ene bibia wondro Dr. Mayase wo ho se wo unye tu na mo no suban ne hia empem de no ehia de but se suban ne nya ti se de na so abekan oba wondo ana se bibi ntin wo de do no ube dina ma ade achekura na emfa no na adwene so ade no so sa adwene ba so a na eye ne de na adwene so enti ube si so ama ade achekura emfa no because won pe wondo uya na busa se wawie na be ma pa wonim se waye adwuma awie na wonim se adwuma de ho te kama na wo ba no so ya hwe na busa se wawie se na be feel unse ebe ya pa wa mu de oye ni nyina so enti wo bia nto ne bo unto anamo no na hwe nipa no suban eye program we ya disua kese pa wo so bia ehwe bi so eboa wo bia wa ware unya nware ya ye nyina eboa ye so enti wo to bo na study nipa no no be call out but na mem wo hwe no suban ti se nyin se nipa no wonye se de kwa na once an ni to anamo no be hu no so obi betimi atwen a o ka se wontwe obosumi obetimi atwen obosumi no onyanya wi o se twia me o sho bi bosumi we se enti me kokora enti se obi se monye sex no na moko counseling na se counselors no ema yesi obi o ma otimi hyeda ma be ma ne yi ne kote no ema oba ne hwe size no ema oba ne nso bie ne de nso ma obi o mu hwa eye minim counselor bi ansana mo be ware no be ma obehwe kokromoti mo ahwe onan kokromoti o hwe ne mi na hwe kokromoti ate say enye bad ebi wo mo sa ai kokromoti nye bad kra wini ma de na ni so sa se me my so abamhwe so abade so abade nso nye bad enye bad kra uze modu so abawudi kokromoti 9 de enso ka ho na na 9 kokromoti nso eye tiatie na nyabutiro na se desi project na se man ko ba ha enti be ma ne kokromoti ne esua no na ne 9 se esua no ena sometimes se o kokromoti na wasawo we no obos na no sua pa echese na ade nisa nya me manu e 20 ma de enti se kokromoti ne de be hwe enti kokromoti nam de be hwe enti enye bad o enye bad semi ma me o ya e se am na si so ampo o we no kre se me my counseling call so abani ate me call theology school kakra me wo diploma in enti se ekoba saa na yesehwe keke counselor no odi obehwe se watian unya ntia no obehwe be ma ne kokromoti no ahwe oba ne de o ema o ma no so pa no o ma no so pie no o ma se yes tokro nu ma na ase twene ne so tokro nu ena ema ntete bebre so ho a o tokro ni so so ti ase enti no o share obetan ka se oba we emo because o share kokromoti na ukodipe obetom ukoto abula ma bo so ti ase enti se ukotom a obedi ka kan cho ye o counselors be omo wo ade a omo de ehwe obehunu aka cho no wo hu se eni kwa se so onye ndi ya so ti ase obi nso ho na kokromoti no ho se yes kokromoti ni na be adwane enti wo hwe oba no nso a unse na no nso enti ne sana no nso a na chese na se kwa ni nso na chese ni obeti ni obeti bi afem e marketfo no omo aseswa sana mi hu so ti ase enti sana obeka a kire so obetimi a
na akwa bi okochi oba bi na wodi si nesum wo ho wodi si se odi si oba ne to ne na yin mfimfio o se nya ho nya o se me bobon foforo wo tie sinkra di amano amano nti be ka obenya e wo se obi ehu niema because untimi ka se makofa we mempe na be wo madam bi mo ndin oye very educated na o ti abrocho ko na oba aga no yeah de bia satana me ma me na tun so de bi no be su kire me adan na mi ma do crow me ni bia na wo hwa me ntimi me onidi bibi ntimi ni be si oye oba aga no e manager kese pa o ase so na wo na yire wo bi shop kese am oba no wo si fie kese oba na nua mutim obe kofie no be na kasa be ko kechi akwa pena aduane abedi nti oba na obi su cha me ntese mbuza ase adai tira kwa me boni din aso mesi no wo hwe na me se de bia wo be su cha mo yire wo se de nti na o tete wo sa obuni nua be makora sen nti de nti a ena wo se ne pot di sha am se wow tata na me esha wo se sha tata me hu Dr. Mayase me ni ayi bi a meche nti wo ka sa no na me tu no fo esanya hwe won tan was because they say no aware na wie na wo ma nye sex ansa no mo ware me ye sure so ma nye sex ansa ena me ye sure so na be ma no akwantu no mo ye ne ho ade wa ama no akota bo cheche pa sa na ma senti na nipa bebre nso so no obeka gya aguma ansa no ayo ho ade no asem no se Dr. Mayase abedem pa cho ma mo nka gya ne nguma ansa because wo consequence ewo ho me astango so me se wadamfu yi on se so no ka gya aguma nka nya no ni wo be wi abesu kokunya ne so ne de o but na was oba no so to ne bo on se eswa ne ntino ukọ hospital I think say mo betima ma mo nno ni ade a ana say some natural ayi bi ebema wa ya ebema wo na ye close oba bia wo se hu sa ne yoma no enti na wo se nanka na natural beka last time o ka say e wo se nka ware a ope gynecologist bi ma wo yere nanka da bia wo hye enema ma so tia say e wo se wo ho a wo twa no ye na exercise kakra ye na exercise so sa fruit bi won so wudi a e mane e getting closer mane ai fruit bi ti sesa o ku ben suo ne ade de o eche obe hu ne nipa prebe e na akọ hospital on betima chocho sa na meni nyina e ma atwe no eye ba we oba no senko no wusi so e no an kudi di an ko shi aketu yi ko ni problem ba on sa na ye ka se mu nkata mu nsi no de nkomo no wakose ma to ko she he eni ye de manu ga ne ka sa o use no so what's name I say yes car papa ni enso ni nyina mu o ma ba ma ni bia na ba ma me say bo na jo 12 no oboye pru na me say na ma me dwen say wo pemi enti one day pen odi hu mi no pema dan fo no start to kana asem de kire me oh tell na jo 12 timi ba ifi na me na try say de fa ne ma Mayase oh they say no me one oba na kra jai o ma jai oh mo ja be almost 5 years ko na me nya na mi so akra na me na yada fo oh o mo jai ti na me nim de me ka ache ni bia o ka bia na me oh so was I me say to ma anwo kra o mo wo yin so e na se ni itimi ye oh we betima adwuma ba se bia ewro chese on se to ana de ti ni o ba bi o ma meka o ba bi o na tinka nti se titi ceiling fan jise ekwoka no na on se titi ceiling fan ye twen a o man na je grrr na so so ba bi o jise o no opedie de ne tinti ti se na ko kasoro ho da wo for de bi ani enka de nso de nketwitwi na e man no kampo no da o se bia na man na senya na abusuafo nsem no nsem a emodu enne wo fie na mo yadofo na mo hwa enne nsem ye de atofom se ya hyehya awade na se yebe da ansa last week na Thursday na repeat mo ha no be frame me course ne ba mo ha no be frame me oba one be ma no e ho no ma mene be ma no person mesi maye na enam san se ada woni na atna aya wo baako enam na wo baako awie na so mane no na bio na dai se ne katai man ka wo hu wo no na so mo ma mo nye de mo na senti ne ma nenye
enti say ne de ka wo hu ye nka wo so man ko ye ho ade ne ade ensi say mempese ye beda bio nam so ma me say wa am na bio nso a ene wono nso be kwa abonten wo be ne de be man ho a won pe you say woni na wo e ma ye secretive e dey pass for ba be ka problem on mu aware ma kire na down fa se obi because onim so be kan wo de be sere enti so oba kra ko hia kote ne se kote bone a dey so be kan a kire ne yonko ba so enti na bia na wontimi ndi ne ye wo obi o wa madam fi ka chemo se nya kote kese ndi twe oh yeah you want to question so normal and I say so kwa na ba dey obesi edi no wa wo to bobo so dey say emiemia na ade na ene obi on so eso pa enso no emunya den odisi na ne komabu odisi na ne komabu so ti ase enti bi wa na wontimi nya ne ho adwuma yi a enfon so na wo we na de ne nji wa we ni yo abusuafo ye ka wo se dwumadie wona wo so yasne me de dwumadie ebro ya donko atadwen ginger ene minia penny the adonko 123 adonko ensane de ene isi de ahodo bebre aba ye the next level na ba ene de ene yini mu nsanu ni nyina create minum bi energy one ene wokọ ba bia no nso ate sa amanfo etogu so a yenum adonko atadwen ne de ya atadwen ene akekaduru ene de afra de ne ma aka ho de aye no adonko bitters ne nso ewo adonko 123 nso wo ni nyina adonko ensane de bia wonuma ebeboa ba bia tonse bia bowura ho ena adonko de enyanse ade ni sie kura ba bia obo wura ho ma onsa ebeka bi nyame ya wadom wasidan wo pese oboso a enchanse adwumakuo ba ko pe ena mede emmaw GB1 Roofing Company Limited omo aba no kwasem se enne enchanse ne de type bi e de bodan so papa ni nyina ye de emmaw me pacho ope long span na ebe ma obi e de RBR no so ebe ma obi ena emboss no so a embossment no so ba ko bi e se so na e service ati se some people no so eye kama pa ene wo Arizink ne so e wo ho ba bia wo bia ofro na mpacho ombeba no maba bi susu dan no ye twa nchensen no e de abeboso aye adwuma no e de ya ma pa mpacho ye se ye ni ehunu ni edi hu adanse mi ankasa mani enso mu ye adwuma ni bia o madwuma mu ba ho a na wotwekra ndu ni abo dan ne so aye de dan ne so se kra beboso awie e de ama wo mu ofen so kwan so tachiman ofen so road akom ehona omo signboard esi omo betimi afrem penifo eni o makasa number na 0540 123212 0540 123211 0243 577 293 ofro na ombejo so na onso ene wadi nkomo dwuma ba bia obia ye beba abeye edi amaw me pacho awoso season 1 no afei ena yede dwumadie no nyina eba 6 March ewo Kumasi City Mall eho ene yede fanas ni nyina eyedai eba me pacho yetu ensafo bibia se 6 March die bramo oba betimi abehwe bi ema ne yewo so ye ho ene ade no efe pa ne ema ye nyina 6 March me wo hobi wonso bra na oba behia Kumawood mpanimfuo akukudamfuo ni nyina wo ho no ma no kwasem ni ebeye fe after see ebe kwa akọ March wi a ni aba City Mall ni aba bewie awoso dwumadie ni ntibra oba wi ya na di season 2 ne nso to aso awoso ni de ye woso awu awoso unya bebia Kumawood team ene de bro nyame bo amemre ndanso Dr. Koku Otin ya Donko Company dwumawura ye Dr. Otin ne ma mi ye nso Mampontin adofo ina tu ensafra mo se mo nyina momra na momra emijamke bema o se mayi ni ye ho ansa ne awale se the Bible aka no ne papa mu nti no obi akodi obi ani wo ye yi bema yi su awade na po obi nso ebe kwa akoye owi awade ne ebe ye kama na me bi so asen meba be ware minye sex na mewie na ade na abeye basa na meye bewie na awade masre bon fachi na awade agina ye hin na nkeye on se aware no wura edie na wudi wo ba no
Bible no you come ye pa nkyerɛkyerɛ ne ya ne bo ha kyerɛ dane no sɛ nyɛ nkyerɛkyerɛ ne dane no dia nyame asɛm no onyere niema mu kete saa ɔn sɛ onyame de ɔno wɔde hye atobɔne ne papa ntem hye no wɔ ho na yɛ wɔ niema bi wɔ hɔ a yɛn nipa no na yɛpiepie ne ti kwakɔ wura bɔne mu sɛ ɛyɛ bɔne so ate aseɛ edie no apɛ sɛ ne sɛ mahu sɛ mapɛ sɛ meware wɔ no na yɛdi ho no kanya bɔne ba sɛ me di atena obu wɔ hɔ a wasi ne pi sɛ ɔbaa wei ne mɛware no ɛne ɔne ne nam no wɔdi no ade ketekete bi na ɔma splitting na ɔmo ntɛm ate nti ba saa abɛyɛ bɔne kɔ saa ne deɛ wadi awie wabie so nso Bible mo ma comment bi sɛ obi ni obi ɛda manyi sɛ pie mu yɛnhyɛ mo ma no ware no nti bra a wɔne na anyi sɛ na wanware no no deɛ ɛhɔ no abɛyɛ bɔne no de Nyankopɔn wasi ne pi nti wontumi na ne ani na wɔne ne nam no a wodi no a wonim sɛ wɔn ano mɛware no no matter how many times a wɔne ne bɛda woyɛ ne ho adeɛ a ɔbɛyɛ ɔyere ɛhɔ no nyɛ bɔne nyɛ bɔne waware no deɛ woyɛ wadwen no wɔn ana adeɛ ayɛ adwuma no ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ nhyehyɛeɛ yɛka nhyehyɛeɛ a nhyehyɛeɛ nyɛ mmara so ho nhyehyɛeɛ a Nyankopɔn ayɛ de abata ware no ɛnyɛ mmara Nyankopɔn so wo ba ato ne din ma ne din so ɔde asomasi ɛyɛ nhyehyɛeɛ a Nyankopɔn ɛde ato hɔ wo ba no anto ne din a ɛnyɛ kyiwadeɛ because Nyankopɔn no abɔ yɛn no wama yɛ din ɛyɛ natural yɛwo adwoa da wode kɔdwo woyɛ ɔba wode adwoa nti nyame no wama din ne dada eti asamoa na me de ka wo kɔdwo no hɔ na ɔbɛde kɔdwo asamoa no ɛyɛ me agya no ɛna me susu sɛ edin wei na me de to me ba ɛyɛ enti sɛ wohwɛ abrabom sɛ yɛ ware atena se abɔ bra Nyankopɔn anyɛ mmara kete a mata ware ho ɔma freedom nti wohwɛ a Yesu wɔ ba na ware ho asɛm hia no koraa o na ware ho asɛm hia na hia no koraa osi ni pi sɛ wɔn yɛ soro ayɛmɛ mu no aware sɛm ni hɔ nti wɔn no nso so aware so nti ɔka kyerɛ Farisifoɔ no sɛ mo nti aseɛ ne musuba nti ɛna na Mose ɛma mo that's right aware ya yɛ mo ma you see that thing because Yesu hu no sɛ aware is so simple thing a wura mu a wura mu uti mu a uti so ati ase eti se wo ye kaso wo wo kaso awale waware ko si se ba ko be sie ba ko na yɛn na yɛ di wiase nyansa ɛne nipa nim deɛ awura mu amende no aware is so stiff sɛ ɛne no so anhwɛ yie na wo ware a udi agora a wo nsenom kumafoɔ wonkontanom wo yire namfo no nkra timu aware yi ba saa ne ma wo ya nana ama enne ase akoye ati se ase obia ni obehia opese one ne dansa no awa no mimi hu ne se on se ye ntimi nkata ye hu ensi enti no ɛna ama ayese me kofei na makohia de menye de ɛno na nka mi sane abaso no ɛkyɛ sɛ wɔn wura botae nyina nti me pɛso oba na mewa no me di nwansa na mawa no ne sɛ one said na henere kan ne twa size ne mimi nti me kote no am bi kodi en minim se be fa na emfa ene ye one two oba yi said o sidam hoi minim oba bi ana o sakete na baba wa be gina dwom na twene ya wurugum na wo sa wa hwe ya abaka se oni hia mpamu bubu kote enso nipa ano na twem pena di adanse se opon asa o sana bontin gidigidi ya sa ni na odu dem asebe won kase mi enye se da hoti enti etoda bia obohu nipa no nkomodie onza toda bia minim sa wona ma na nkofo ka kire ode a om se yan no ai kan ware sam di edie ho nkomo no ye nya asrai om se yan yehu om ti mi sa ti mu ti mi di ne sa so obeto ba se eti sa nso sa ni obeto ba se eti sa because me say no me hu me ho say enisa me spend so much time e wodie ho yes o kom se sa adwen no e wo oh some me gina oba so some me pim no 30 minutes 1 hour na me ho mai na me si so me sebi o mi yanse no hu se nkwase asem makon den na me se no enne no a
Bia, me walk me late 30s, me walk me early 40s, me walk me late 20s, no. Me got to meet me, Gina Sui, no. My hear me home me bonus, I feel bedroom, baby, no, I'll bedroom 52, 55, 60, on one. Oh, Shimon, and man. You see, yeah, because them me hear him who deny me, no me, son. A bear cacran, but would you back, what the attitude I'm a cow? So, more no, I wouldn't know air consano. No way you used to. And you won't say 5 minutes now, didn't want. The two baby now, I want them back now, the cotton, and now 7. I hear no exceptional. But no fans all the 30 minutes I share no arm and a cut off. And now, betting 15 minutes, I'll home a battle. Boom around the whole day. Oh, and to when we learn a campo one, I bet you said, I was some didn't know. Now, a man whom I want, a man whom me cotton in a day. A man whom me get a romance and said, I see woman in the baby, I miss so, and fear no, said them see me catrema, a moon and no cano, me taffy in Cremo, said them catrema, and see penny cabana cosro, ma or tin cow in the season. I asked you, said, maybe be can fool man or electronic. I don't know, shock no, no, tonapo says, on said, Nano catch you say, Bema be our tomates, abatomates, merino. Make sure say we hear it in the toson. So you return so now automatically more mra waboka gu. So I don't turn do yi mu a na okote na sa. That's right, you did get mu. Oh, na okote no say emu odu na enwa. Brebia na wo say o ma wo yire ne to basoro. Na me san tu fo say oba bia wasi so a wo to omre. Enta na ye ama kunu di. Fi say to no kase enim. Eyintim ne nam. Nti wo di wono a to no da ya na wo yese no o ka peti akonwa so ni na no na spread. Nti bedroom ra wo be wo ma bewie na nka wo hia wo to no di abo life na abedu sisi na sa. Nti owura saa niema wanu nyina na okeka bomu a uwe oba no hu se hana na ho den wo hana na mere yo wo. Nti sa me se me ware no de a e wo se me ready se weni na me de be yima. Owura sa wo yeso scientific wo ware mu a wo enjoy aware papa. Aware de but when you scientific now found near ma tra biara be ma bi wo ha na yiri akoko do ka kense me kondo ko timi me da my busy me na me ko yasi akobon san na be ha mo kondo am yemfa nko yumre ade no so tam na ho sei na asiri mu so onya akote na nko pe enti se wan fa ma no a wabona timoden next time e de dire no a onka na no so na se de dire no anka na wo be ma no fifie na so ka nani na driver ho househelp ho garden boy ho ohun say boy no we need kakra no na ya no invite no afa be wi ase no na titi na chima no be wi ase no na sra ni kuma no emba ye pasre o mo po o mo widi o ko no ogina na chi no sra no aya no sra no na mo oh entimi nua se yes se aware sem ye ma ware so pa enke die oba na ye virgin na aware no a oni kote da nti kote no som no bo ne nkwa na nyina but wonya begging aye di hu enti amasisi no bia wo ye suro wa eno no enti se wo pese uhu sha ware no ma ware a na meka no wo ye be ma wo pe ma de a wo pe ma wo de se wo sesa wo tete na betem wo de no but so wo pe ma de a make sure say sa wo ba no wo hu no particularly wo pese wo na ne tan bo bra ne de at least 1 round 2 round 6 video wo de be so ahwe hu say in case am ware a wo ye ready say wo kote no beje nso wo ye ready say ne twa no wo bedi am na tere wonu e ba sa de a ma ware ne be so nana ye das abusiafo ka wo say odomu nkomo dwumadi na wo hwe enne ye sex before marriage eye ana se eye eno ne inseman for ne ye bobo ye twa ho ni agenka to aba ye ba ye ne mayase ba bi nkomo iwia na ye ne to aso aba ye ka se ya obetini be o message aba na ye bekinka. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Eyan Echo, Upatase, Ubanmanum, I don't call, I tell the ginger, and then the woman Matigo, I tell you, I don't call.
Franco Atagiji Nomne Nyanse Wonton Emma Nipa on the Enfie Edunwo Nsese Apinfo Eno. Yes, Robert Awusu. No, a final 6 contestants are you ready? Yeah, Ebony, Ajua, Rose, Irene, and a sexy. You know mind and a yeji woman. More eco finance. A baby butu. Why are you going to buy? One about 5,000 Ghana cedis. Now why so are you 3,000 Ghana cedis? Ever so live. Ewo Kumasi City Mall. 6 March yeah. A Friday. A Saturday holiday. And you man don't see a pepe. Na ya shasi. And it would free mumra na mumma chimone adwomtofo bebre na badwuma de yase ya Jackson Zach GH Ankoye kofinti ya onso de mfatano ka hyenkodu ye behwe ne beka no Pa Boateng me de wasida be ma oji me de waye be ma oji Brother Fire Evangelist Akwesinyako Fila any adwotufo pii bedwuma de yase sponsors Roberti Agobia Castle and Cafe supported by PSCA Collections, Immense Creation, Samdakus Initiatives, Media Partners, Media 7 Platform, Fast TV or Sacred TV. Awusu Farmers no Ebasu Live Ewo Kumasi City Mall 6 March ya Ebeye butu So baby I'm Komodo So baby I'm Komodo I need to Hey where's they were? Ah David Dave Mr. Carter Dave we need a hand time now where they are? Oh Bema the new project oh for fear no me fear for from here ni no for fear Asine kama pa o Bema me nyada da bawo me dada nankasa wa wo fie ni me fie ni come let me show you around na say wo first can to atare ne mpago nyina de odis kan yin oh why are there pa me dia de pasha de pam we 4 flats ne go no oh say this tie no e bia won jacuzzi no we said you dine so benyu no we be the ma special contractor nipa na gis kan ya de we bu so ma o na say we o mo so obu me ana we dine so ta e be se shower so be bu ta so be bu the contractor obu me ana nipa nye ontina be ifori nipa yi hey we masa me de me nyansi da ba mani ati o me nkofa de we me go dan so sa me che contractor we ya ujajajaja me fa nko GB1 fo twa me che no kra so a police fo kra ba jusi gadi GB1 ma me fa what is here Obewu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so from 0243 577 293 Kumewurti Mini ora na say na me adu pacho na wonso e agobo muzu chira me ura adwuma me da nyangobo muzu chira me kwa adwuma oda shem sa me boni ye yes ya ma ni ja ba ware me ade na de ekumi kwa na dance a nkofu frama wodi na ma me kra enichi oda me kra enichi so won say we adwuma na nyankofu di ho dance a ata se na solve problems ye de ahye bonsam pepepe de ahye abaifo na ade nenso yankopon aha obo atumi wo metim solve a bede na maninye meda masom dwome e se sa kika ko na mikunu be ma so mikunu be ma yetia na ode boss na waji ni nyina sesi na soroma no ama me mpa boy titi enka sa ya what you say e coming adwuma e bo ade atadwede no aha kofu di ho dance ni ade ba yi guy back of Freddie. Fred was a doctor, you know, but you said, dear way, no say a come on. You say, Gina, swear, Nina, oh, and you know, young Pache, I said, be mine and Agana, a yaha, I know. What I said, the moment young shed,
ni ya ninye yende ho na mmoa yen echi orthodox medicine ni ma mmoa yen na esande yare bre yen we side effect bi eni ho wuti ase nti wutie mi a na wo be ma sabe wo be me swa ana etia ana wo boss ya no no we hia na wagye mu no na the problem na ade aba no mesra wo bo mo na frɛ no ma na ego no na me de se menya ka se yakobon de adwuma hye me se menhwe na awaresam ene niama enkoye because ade we no dem ya me de yakobon ase se o pushi mama kokuduro na ase soft me ba out with this medicine because a bit him frɛ mo ho se soft se wa moa me ama maduro ma mbe ma ye kese na emu anye din a me sen me ho akonfo I'm telling you because I say some na yire ka en some frifie ba na etete no what you say e ma tese e kwa bonten nye de ehia ni o pedro ye on like in fact atete nti obi frame me house dog we drain ni am try last one because I try rules na the way I can the wo gini dance am kofu di no nti me beto bi na maye na we dru ya amfa de me kume in fact o kasa e to me so ama ka che nyankopon de nti no inshallah say dance am kofu di no kofu ko ya metra me dwa no adru na ya twuma what you say bedru we use na ya twuma da me ba ha me kan because me nyos kana me pe nka me nka me kan me say na dia o gonorrhea wo syphilis diabetes and how you be a wo so and how prostrate but say wo no nso bi na still no edunti na esa e we draw ho my yazi mema we draw e be yi sad na fi wo na watima yusu nku na dai na aboa ma obe ma wonya size na we dai ope no me we gonorrhea draw me wo syphilis draw na kan bo ma wo ya anase oba all white anka nti ama problem dai aba warem ni ade nyina no eno bia na tese de makofa betwam kuraye tamiewu wo tamiewu incense no sa wo tamiewu incense so obi gijewu abrabom eti se ba adwuma ma start am ye ya nyankopon ma me koso kakra me de bo ankrofo yi no obi asore se o ma me ye ana obetware ma nem wo ti ase atwa na obi gijewu abrabom bibia mu a say yo e be for ye watutu wa so de ma che obi ewu wa freja Elijah freja ja ba freja ja ma bacha wedre ni any incense eno ane se obebo ni pande agusa de bugem no wahye after that nso no me kire obabi aba akɔhye o hye ya obɛhye ne wa no gijew no se me se na me ka da bia se 2020 wa be cross me crash me crash nso na won tana se wo ti ase se bi ja kwan na wo ka wo nga ekom me na no ho asama na wo da ho kom wo ti ase yes because we have me how no seriously because sabatama I said because once nyankopon say Africans ya adwinye nti o ma ya nipa ha wa so be ha no nti obɛhye on abefu ayi na o friend bin what ya no akasa aguso on no asoma no na be fira wani ne yetete wo ne ye freja ne ye bompai ye boye se be tutuo obi anso nwida but me say o pese o nipa no uja ne kwanya me kan place you say ma onsanka wo tami agu Imira na offer time here na na mde ye yo but Bible verse bi so wa wo time here we verse na ma chichiri na ha dai bi aka nti wo dia se won saka na nipa na hawa se wonim so bi hawa wo tamfo na me ka kire won wo dia se because Bible say nipa tamfo be ni fiefo nti wo wonim nipa na wo start din na fi joda to Sunday nti se nipa no de yo sa de akosi o se de pesa afa no say the ya minimum no started bodin fi Monday to Sunday we are 6 hours no many pan 4 to 13 days what you say na bo boko na fa ko share ba on pani wu nso me de ya what time ewu o metra no e dem bi you see there are some people they don't have to live to see the success obi onoma and you so trans no hu ye die what you say sample of what transia what hu ye die because sample of no ye won a what to announce time where so ko ni no what sign the time na ba dey ni wahu say the pan you so fio Bible said the day the king Uzziah died and son Isaiah ihu Nyankopon no nyam say the Nyankopon otumi ono na wa fe Isaiah but na so bi fi wansa nti wa brabo no wa mani pa bia fi wa na ofisi a grofo pa sorry go tutuo e go freja nyina denti wonim so bi ha won pese de pe ne fi wo but the one time no wonim e ho kwan na me de aba me so utame a 2020 nti ma onsan ye dai in kabi wodi nipa ne hawo oti wa wa na samso oti wusika samso
oti wo babra boy nyegi oti ase be bia wakọ bia osande wa ba wachi oti ase obi akoje bibi ka kada pitin wo store ni mutande wonto ma onsanka bi na doctor we nso ye den we asisi yare dro obi a wo se we bubu aguo ana se we otua 3 days ni pa be soro na nsa bia yes yare dro yes yare na afi wo ka capsules ya capsules we be dro kan na maye no wo hwe be dro na mde gu ayi se nati okay nti wo ya se nati na obeda di atua wo ade wo ho a wo ade wo ho like obetimi di nguto now the ashe what you say wow ha twetwe nyina na yi no wo se wa pam man nyina wo ha nyina ai dai ai free wow ai free any se nati na ye aha kan ya mai dai mai so what you say aha enti no sabri ya make any se nati ya aha yes doctor number no Dr. Mayase number no at the screen so 0244674927 no obetimi afre na na we nso ye nku no we ni baba na de no de kotikasiye tokasiye bibia but I pacho faima bottle dem na men kire e fa dem say duru no was say no thank you my fan say obey mani we dey tie for me the bottle here yi won saka ngu na o pese wo be mani ekese a wati ngu no say na wo ye no o massage ateno massage na ano no twist no eba doctor makacho say kope kotie wo kotie bi enyambo anesu ko ba wo so de ba wo de nya miame nkope bi ntomere na wo pese ye tintin a ese wo de wo say we twi be mani na wo fo an bozu na wo de we ye etwi otwi na ejemere ya daji saade die yesu peniya saade na otwi up to 10 to 15 minutes anopa awia na nwumere anopa get be ma na ne die ye kesi within 3 days no se na yira nkasa na ye ma no de machine tape to yes no wa nya ba no massage no to yes obi ye ma de obetini aye ne kama pa aha enti ejemere oti ase ena mesra o mo amoto aduro no me nka se within 7 days na o be ma kese nti muntie ni ye asame kan say within 7 days yes I no ba hia aduro ne wo je aduro ne dia ni kwa say no ba hia 7 days we tun ba dai hia because obi want to aduro na within 7 days wa fresh say me hu hwio ba chaw 7 days no ba hia dai hia day after that amuwa mu no na o say aduro na o petua wo de besra etuo no nso to bo kire ye do eno no ha no won say form na ye to ase wo de be fa ho ti ase wo be pia abaso ye nkankan no de ntia na ye nana no ma maiwa no wo ya de won tira konwa fu wa ma bucket na wote so ba so na bucket na yi wei ene ni nyina ye dai yenye na sai na wo frɛ no ayi seed no na ma pe na mde ase yi nti wo de fa ho a na wo be bia na wo ha onufo o pese onufo ye kase aha enti enu ani ena we nso ye won e was syphilis no enam yade gono syphilis ne baba so sem sawan gu be ma ho o ti ase wo ho na be ma ka se pe ba ko pe wo chese wo ho ba wo se be ma me yawo ana emu hihyew eni ade na sawan bia de gugu ho ke kaw eni ade na aduro eni wo ba powder nan so wanya kubi nsu na de agum wono ma within 3 days wo se wankasa wa bi nsu ayadai agu na wa ye free ena we nsu ne eye kama no eye kama na wo bi de ko soro ye ya won de okọ ya ye abranti asemi de ene ye mese eye kama wa numa eye kama kura nko vie nko ye na de ena eye long we eye kama ni eye kama aha na se we no ko be sabi na wanya atadwe na odi mako 7 na odi are anopa wia na nwumere anopa wia na nwumere we ni pacha wonnom de siesie ho ansa na odi akosi wanim engine won zaka herbs herba enti yesre doctor nini nyina ye Ghana ha ya Africa ha Ghana kuru o man Ghana ha ya ye nubina ye ha mana na odi aye enti enye dura wonum ya na odi ko ya de it take time tini wo sese wo pekotkase de na e fabre ejibre
penfosi uni adaji a yenye beyi na osu betu utu kan se eneme nkochina enanyimre betu yesi ndu wajai nti uni adaji asa akotkese muto bo ase ye na otwe na wo beye no enko ba ho woto bo ase ye eye kama no ye num na twans na se wanya oba ne koda da bi yenye nsame se obenum a egibre onum oni ata owie ni atadwena ebeteki ube 2-3 hours no ansa ana abenya unim so o match anwumra nonum na nopa na yenti mu anwumra no obonsa afi na adin mu aye dendendi ninno ni nyina eye hama adura eye kama eboa ni padua pa na side effect bi eni ho na me kai say be court test no Professor Kufuor all herbal department that you want to or test say do kan tell say make sure say men fa foreign product bi anya da emefra what the friday no ni ade a food for check here waso ye na ana me kan say ade a we ya nipa du ho dancing there na ehim kunan because e wadru what you say as give say wonim na yakopon magana fo adru aboa ye nananom this art chat mpon ye nanan use no eno na pese wedai yen san koba because eno nyina wo ha oru a na wabo bradu baabia no nipa da se me de mpese asema si papa akintima koji adru ba she ba bi aduma eno na ma ho a nam so ma ye kame a wi Jesus na de yo what you say nipa na ya watua no no ni kan na mo se dade bi ye dai dade na magana magashi ye hu magahoho enti tame a wi sense de me se this year mi oso wa o ma ye wasi nkete ase da ko je ho contract assignment say wo de wo fie funfa na ma no betim no we na bebo na hwo na we de kan na asema bia dai asa afi wo bo se wa nkasa na fe niam afiase ekwan bie apostle kan asem bi ahu every the first Corinthians 16:9 no say ekwan kase bie e ma adwuma no wo ti ase nti wo hwa mi akwan kase bie ma ware wa adwuma wo ye wo sikasem ne ade na hu akwansifo inya ba ko se wo soso na stamia wo no kwa kwansufu ni nyina Dr. Fa wo kira kwan no atudwa wa hema kokobin wo hwehwe me a me wo ahene mai dai kokobin we me ben sofo Ebenezer the hono sorry junction ho ina fanoma no ebeboa ina noma na wo no nso ye mobile noma money noma wo akire na wontim makuma ase a me sraw wada roma wo betima dai asan ni usika no wo san ni sika na me paucho ye de be maka me boys ndi okejetia baby a wo bia de be mane ka edi aba ama ka de abro ma watuma yusu ma dance ankofudi no nso wa dai wadibi na da bia me kan me se me betwa sa na se ne je ni ban na yi a na my promotion tie edro no ba ko bia 100 Ghana cedis but me ye promotion anwumre ya wa ye ready no what is 70 Ghana ba unsabe kan bi unsabe kan odi na ko pim ochina anwumre ko pim ochina no kwa no ko pim ayi no wa odi 70 Ghana ochina twema anwumre no ochina twema e be go back to original like 100 no into the o send 70 cedis na ubenya wadu kotekase de eye kamo bibia ubenya na odi aye adwuma no me sorry na mama semtia ne say bomodin na tua na mon bia na wachinya bre bia na watonura bre but Dr. Mayazi me ka tell say minimeduro na me waduro na nyankopon amamaduro yo doctor number no 0244 674927 0244 674927 pacho fre doctor na ene ne ntwetwe nkomo okote no emo abamumu onso de beditwe afili eye kama na mo discuss topic na me bisa say dog wo sofu idie sex before marriage eye ana asenye kama papa eye say odi oba ansa no ai no ho ade sa yes one say Yesu ka say me o say mo farasifu nya twomfo ne muntim na ma kyekyere adai aso what you say asofo bisa asofo Ghana say nipa ahe na ware ans won won yero da na dwese me ba yo che me wo na sa me yero yero ho ade what you say na wo kan me ka say me wo kan Exodus chapter 22 verse 16 amanfo nhwe dan kan ho yi and wo be ka say Old Testament what you say but okay yebra a New Testament 1 Corinthians chapter 7 verse 27 na apostle Paul kan wasem baby a akwa we difu akoba nam say me tiro kan say bi so aba yes nyina ne say woni ni pa ne da make sure so be ware no obeware na ye obedi no kura man wa ware ne pe
e wona ko ne ba ba wa bo wa dwin po se obeje me da na wa no what you say the entia na ejo no ye de hihye wo se nyese ware nyese yi no won se da menya tema ba kirem won se numbers ni bi wo ho a eye enemy to another number many destiny numbers what you say aha number 9 me say be number 7 number 9 ne ye enemy to number 7 what you say and now we number 2 na go ware fo a wa ware otamfo nti obi so bi nti it's not true and nti no obi no obi aware no watching agiramoane ayi krama ofie ho enye say girl no ye befu ana nya be ma no sa no ma na ye destiny no ma no destiny no ma na ye normal ru abrabo the ma we behave the way behave no nti wo dey na wo no an by accident o what you say e purpose that promote of the way be work within the world what you say and now them say wo date bi aware ya wo dan aware no begu serious yes and you want date bi so aware wo dan you signed it mama nana yere was on the way nana ni no ansa no wa no ndi wi ansa na ekudi no ni tiye ukunya ade ye na obi abusiafo ye betu topic go ya the best is we oba na we sisu na ba fa obi a won be nantewa so we say depend responsible na working no man no ne ade no matter how mbe ware mo ware wi asa sex na mo no body bi enim body bi enim say so for bi but I'm telling you say woni mi na make say true bi say so for ahe na wo wi asa nya gala nko yeah wo ware wi asa won won no da won ya ka he ma say ndi ko won ndi won won no wan serious problem won be ka chose mfa wom na so no wodi aye dey wodi akwu na kan fu de no dey dog odo na abusiafo ye twen wa jenkrato aba ma ya si ja no ye nkone ayi twen wa jenkrato aba ye ba ye de entoaso no e de amount sisia ye ba sisia has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby e dia kajabo jinja omu e no na ko upacha se ubanu manumbiem I don't call atadi jinja and e dia o mama ti do atadi omo I don't call atadi jinja and e dia o mama ti do I don't cry baby e dia kajabo jinja omu e no na ko upacha se ubanu manumbiem I don't call atadi jinja and e dia o mama ti do atadi omo Adonko atagiji nomne nyanse wonton ema nipa ondi enfie edunwo ensese apinfo eno. Yes, Wobati awuso farmers no afei na duru ho 6 contestants ni nyina are you ready? Yeah, Ebony, Ajua, Rose, Irene, and Sexy. Yenya no mai and yeyi womo eco farmers. Ebeye butu. Why ene Dubai? Why na beji 5,000 Ghana cedis and why so aje 3,000 Ghana cedis. Eba so live. Ewo Kumasi City Mall. 6 March ya. Eye Friday, esanso ye holiday. Enyemre no nsia pepepe na ya hyase. Ene tu wonu obusu nyina. Eye free mumra na mumajiboni ajomtufo bebre na ebadumede yase. Ya Jackson. Zach GH Ankoye kofinti ya onso de mfatano kashe nkodu ye behwe ne beka no Pa Boateng Brother Fire Evangelist Akwesi Nyako Fila any ajodufo pi bedjumade yase sponsors Wobati Agombia Capsule and Cafe supported by PSCA Collections, Immense Creation, Sam Dakus Initiatives, Media Partners, Media 7 Platform, Fast TV or Sacred TV. Awuso farmers no ebaso live ewo Kumasi City Mall 6 March ya ebeye butu. So baby, I'm coming, so baby,
Dave wa. Ah, David. Dave. Mr. Carter. Dave ni a hand now where they are. Oh, Bema. The new project. Oh, for fear no. Me fear for from Missy. Who of a fear? What's in the come up? Bema, me near the bow, me a dada Nankasa. Wow, fear me. Me fear me, come and let me show you around. No, sir, won't first come to a terrain in Pagona, do this can in. Oh, why are dear pa? The passion, the perm, wait 4 flats, they go on. Almost said it's Tiano. The Piao and Jacuzzi. No, we away said you're dinosaur when you we made them my special contractor. Nippon G's Kaya, we boost them out. Nothing will more so. We are dining so tight, a best shower, and super boo. The super boo. The contractor will boom. Nippon, you won't pay for any pay. Wait. Massa made the minions see that by many at you, men confide you in my god dance. Ah, some chick contractor we are. Jaja, I'm found GB1 for Chamachino Craswa. Police for Crabber Juicy Geddy. GB1. Ah, my men found GB1 for this year. Oben GB1 Industries, wa koma e ben custom barrier wall from 0243 577 293. Kumawood TV, Amansane. Yemo akwa babio e de ba odomu komo eso. Ye twa e ho ye ne Dr. Mayase ekokasa. Yaba ne die na yaba. Ene nkoma ye die enyina ne se sex before marriage. Eye anase enye. Se me ne oba ana bema ehia ya ye nhihye se ye ba beware. Eye se ye da ansa na yawade ana. Eno ne nsema ye bobo hu nenne ye pensem ye pe asem no pomesibre. Dr. Mayase wose ono die eye se onu oba ne beda ansa enu aso abase e fa baabi no Bible se enka meyenye na emom se wadwen mu die wonim so oba ye oba no obeware oba ne dia ene woni ne da kenye bon because wadwen mu se menene da na mwi amawa no na yere se wono die ono wanya saa enti ondi ono pempa dia ka menye saa na di nsunsan so edai eba eno ne nsema ene ye bobo ye na ewu fie mu ye hwe ye ni ade no ye nso ya dwen kire no na ade aba enche bebe bia omatofo no atum na nso abam na nso aba be kire wadwen na dwumadie no ayede ye ka odomu nkom waje so dedew na yere Dr. Mayase se ono de yese okaja egun still that sugina de ojina me da sugina bebe mi jina esanse okay kan sans na se otene na eni enyina so ne se na se wo se enyina so na wede foundation se ese ya ena aware no foundation a wo to dia ko rem no se wodi kan di adwaman se na onye ne ho ade na ne koda ye adwaman na mo ti so de adwaman se na de aka na mo ba ye dey ba o ma mi so asembi on se obi a ma adwaman se de wadanfo ya na wo kan wa ma adwaman ba awade na ba begu ba Bible si e wale a me enye dey ye nyai enen senke bi a one oba ne bo adwaman ene nkoma wade ni o musere bonfache na wade ni ginaaye ene ni awade ni te hono ma ene sa awade na gude ene nkeye sese na nka one ne koye bibi nso ansa ena ware na nya maso se ni na bone kro ya o akobe so na ewu bi eda ewu enti sanete enti nya o twen no suban na de bia meka se suban ne hia so tese se ni pani suban nya mi madam doctor bi asofo yire mu a ochi wo mu odi wo mu asofo yire no odi wo mu oh me bo a radio station or a program kra or a doctor pao say Dr. Mayase o ko san say adaya o say o ntimi ndi o mu sisi nyina so o ntimi ndi o mu yire no ade ntie na ntimi ndi o mu say bi a make say nipa no wan soro into ses no one de oda say o de boss wa na wa sorry ba onim so abaka asem bi ebusuafo yesua de ba enne bi koso wo wiase na yenhye ne nso obi nim baabi onipa obi abenyini ayede akoduru sex na abeye ade bi a game
obi me nye sure say ne be ma be ka cho so washi oba edi ni mienu miensa enan enum ade eko edidi da na ede eye enye didi preko enu ya ye kika doctor mo ekikan omunnu no eye natural nanso no baako a wadi baako na ade achi wonya ahoden no mema say ade bi on mare say oye sex che woya na sperms no edu baabi na waya na enma struggle pan sana na de make me boa bra bre pan sana wo ho ba na ebeba enu no eba ti se ko bra obrinti ye woni me bi on ma oba de ono o receive ubetimi ne he oba he ube nkangaja obaje oba wo sumetwa me ye odi eyu amba wo mema no wo daachi ahode afi o free system ko no bayemre nti awade ne de munsem no ayese ka ahwe ase no but e was say niema bi onu ma yehia yensusu ma sex no and the adwum aware enye sex enye awo ba sex di ewo mu about 90 something%. Oh men ka say wo mu about 90 something men jintu musa e ka ho a eye but aware enye edien quantity de worry so aware enye edien quantity obi okrampo na say oye lonely enye sex no here but we here obi a anytime bi obeka no so enti nipa sa no de sex ye de but we wadum say na omo ta try no so no o try bi an so onya papa da the enti make say because obi obetra so de binye de mepero no wa jaye si on ware nipa enti sa no be ne de so wo kwa try na enye kwa na je wo ware na say na so abekan e de nkanye bone enti no obepa edro bia na say so obi on ma on why na dwen say obewa making me hia me no wanantia aka few months bia ebeye ho ade na yeye me nim se mewa afa me ko bia ade so a akwa besi ade na bonde ona obene obekọ so aware no no so ne say me free ho a chan say me kwa akofa na metena ho na me iwu so onya ye ne ho ade wie ne say wo se bibisa obepa edro ama no obaye wadwen say wo pa edro ama no de ade e de aso ano but wonya wadwen say wo dwa na efiri ho because wonya ahye ne ka wawi so internet en ben also ye to ye bo na foundation is cheni yes won say awawe bebre mun sensem bebre ni ade eni nya jasa na ma no ni na jasa na ma no bi obi ko wo se ni se absuafo awade akwantu no ye sha ase se etise enka owuo on se kacho ye kase nipa asomasi wowu a wo ye de ya wa ye de wowu saa na awade kase wa awade anka awade no okono wo kwa wo nsan wachi biu nanso ne na awade na koya ade bi se nipa no okuma within 2 years 3 years and na awade wo wale ye na awade bi a eguye wo muti ho no na saa be ma ne na etia oba ne na so no oba no nsu anye no tia no afi no bisan wajimi o utia mo so kafra utia mo de be kafra utia nam kan o so dem mo muto no ye o wajimi utia mo ye kasanka ho so kafra chese ai ebufu ho na chese 2 weeks be pena ware no buye na otwemi enu na de no mo skapa but because of strength na be man ko room so na be man you be opema ena oye ne ho se o show ban de on wasachira awade enso nya adwama aduru enye adwama aduru so 2 weeks be obanat intimi eh ya wari nya abosome kura ma tese what be besin are wa boda man aboda ena madam for lady bi ono odwane fina wari ase na on sheda nya madam for bat ase odi ago yifi o wari ye no be me na ka so opema but so that be anytime be request what the man dia on phobia kan on so say pen
owo adwuma mu kra wi anu afre no se besi mi enko ye wonkophobia so aba ye wonkophobia mu te saa wo wiase say every present day we also or sex o se nye se ba ko na almost sperms no egu he every day be obetimi di ma na adwuma mu kra no afre no tomra no ni no na wotuka na okọ and that's what afre na ge no ne so te se edoso we di na ama na pa wo kwa wo de be mo no awia wasa afre da manaba enwuno be fi nsu a hey enti de bi ohun Ghana ni machine enti na o phone by see the nsunkum ma na ne di we di ese say go na you too much oh say na ba na na di ehun na ye no then say na no pa enye ba ko nsu me di nsu ne say edi enti ne bo ma o e ma di edi enti ne bo mo ne di ankanya e di na so be di enti e bo ma enye di enti ne bo ma edi ka ni emesi aduane no anke ye be no ayade sa e obi so nim sa na mani na oh maami tie yeti we wonim se onwale da na wonim se wunni obi a wo be obi bia edi enti ne bo ma enti so okka se be ma edimi anopa awie nwumere enti me de me soti too much say na hwe no de hwe ka adwonso nko anka nyame obema mo ba bia de adwonso afa eyedie oh mami edie wo be say obi edi no wadi sa na ne enti ewo mo ye ho business ni se nkombewu esun wo mo no ndro ni ade o na se won so pa adu e bi so nim se wo kunu de so aba wunia asem na ehu na wakosia ba ma no odu da bia obi nso pe bi edi ene mi ko program bi oba bi se emfie miensa na ni kunu ene ni nhia da na ade wo so no na maami wodu ni menopause na ade ne wo sit me de tire na wo so mo de ne yesi ne de ne ye ne de eyi ne yesi maami no so no e basa wo ne tweba no ne nsemmia na ho ababa ko eno no da be ba no sesa na wo je obi so odu anopa awie anwumere usu say too much de bia onye na ho mi o ba akwa no so aba akwa no oni aduru ankofo sa omo eno no mo aduru bo naturally o sa yi no isu sa de ne wo na everyday bia me se ge ne wa aduma mu kura no afre no obo sa atenka no obo ata ba me bo wa o ti di ma ba ni nsa da dako obedi atoa so sa asema na yi eke menim doctor bia on the na juma abortion pa na ye na kese baba nso obedi school for my wa anyi sen ni ade obeyi sen na o se me niu na ano no sada be ya obeye tema ye brade nsem sisi o niu ma no no to odi na no gono no a eno wo ne bo na wa me ni kura na won yi ni street so eno so wo no bo na ano gono no eno wo ne bo from so ndo wadi into a fat taste tell no table no if anko ba jo be se bia 1000 Ghana cedis a odi wa no ano gono no 100 Ghana e free so just no agona no wiase wiase nsem sisi o ura me ka se bia kire wo de me si a wiase na yi wo mu no se Yesu ngo san ba na kani sem bebre be dane hu hwe unim se ya wo nipa ya tete wo mu a wo ye nipa ho adwuma nse doctors abaya ma wo license yeah omo kwa de wotumi so wo hwe obi a degem privacy enti se nana ye akọ hospital o problem obi a ni cervical structure no enti doctor hwe no gynecologist wo hwe no doctor o kwan se wo de ne nsa wura wase o kwan se adwuma wo ye no feel se pain ne ye higher o chloroform wo yeah nti so ma anesthetic ni be chloroform wo na o begina ho so wo ye o ho adwuma na odi wo a sa bra wo ye unconscious how would you know so odi wo yeah oh nti se sa nipa no nyame amma wo nyame suro mu oduro na o yere akọ no wo ye ne ho adwuma obedi no a man acquire abortion media majority of them they do doctors need you oh enti the ambassador me kire ne say edie na in itself for there eye ade bia eso wo awalem
but ɛno nko antimi nkyerɛ awareɛ no fapem sɛ bɛgyina so ana ɛnyina so ɛno nti na meka sɛ ma yɛn duale yɛn argument no ɛwɔ sex before marriage ni sɛ sex ne yadeɛ bi a oya kyɛ sɛ wo ho agu fiaa ma kyɛ sɛ sɛ biribi kora ɔmfata wo nyame anim adwaman sɛ deɛ na ɔhene yere kan no yɛka adwaman a ɛnyɛ adwaman ne sɛ wafa mu bi na yɛbrɛ no ɛyɛ be na ma yɛmfa yɛnuanom message na yɛntimi mia ɔmatofo na yɛntoa so yɛnua baa bi de aba na yɛsɛ mo de message ne ba na do din aba wɔso ɔno deɛ prefer sex before marriage no yɛnua bɛma baako ɔno nso se ɔde kwadwa apia from baabi ani ɔno nso se aduro no yɛnua bɛma wɔse ne kɔte ne nti wɔno ne yire gya ne 2 years kura ni me so uhia Dr. Mayase number no na ye de bema wo wi a wo de obetimi afre na ye de Dr. Mayase number no ama na wo nso wanya na waye me so oya message na afa odin ebra wa uhia Dr. Mayase number no at the screen so obetimi afre 0244674927 no na obetimi no akasa sisi obi nso so ono naniji program no pa nyame enhyira mo yeda ase bebre wo de ba na de udin aka ho obi se ye kuma woodfo nyame enhyira mo ene me film program ne pa eni Facebook ana me pa cho o call Samdakus TV YouTuber onza ebeka ewo ho no ma kwa akohwe ewo ho no pa yeda ase bebre nti ye koye nim na no na yebie awmatrofo ne nso atum ede ama obi si ye friend ya fritakrade ono nso agitum wone oba no eye baako o nana yere eye fine se eni kwan se ono no woye sex ansana waye waware na opese omuwie ansana omu aye obi nso se wono nso eye se obeware bewie ansana waye sex na message na ebe ni nyina me so mumfa mudin emma kotikasi aduro ne de me pacho yewia doctor number ne the screen so na wafre binuma ye yomudie audio e de aba yenua Mercy from Cape Coast anonso se afin was start a wo date for 5 years we ni obema na twempena 5 years wadi wana was on de ejawuma se 5 years de obetumi atena ho 5 years wo akaja agu ni mukura ma ono a enti ba bia aduro no ye bia matrofo no atom na wonso wafre na wachire wadwen ye twa ye ho sema ye basisi ne ye bia matrofo no atom ede amount ye basisi a. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby media kajabo jinja omu eye no neko upatia se ubanu manumbiem I don't call atadi jinja and the woman matido atadi omo obebenu kanu manumbiem I don't call atadi jinja and the woman matido atadi omo obebenu kanu manumbiem I don't cry baby media kajabo jinja omu eye no neko upatia se ubanu manumbiem I don't call atadi jinja and the woman matido atadi omo obebenu Adonko atagiji nomne nyanse wonton ema nipa ondi ye twa ye ho yasan aba ye bia omatrofo no atum number ni 0200 603 602 0200 603 602 me pacho ofra ye ka odomu nkomo na waje so dedew no low TV volume no amaye ne ne wakasa na dwumedie no aye dede pa ede amount obi amaye de so abana o kasa nti yankɔ wo nsɛm no so media me pasa me tete awa se ye nya tia se mai awo ya se mai on se me ni ya me build up awo afra se me nya be ye na ma ha me dai ni ma ba ni se na me ile su ba ku me de no so na ka ha wi si ya ko ha wi si ya ko wa o ba no na e kire me se me ya o me ni ba je yeah ya se me ne o na wa na sa ko ba ko fra o sa o ba ko no so na wo no so ni structure
Ompe. Obiaba yemfa obi. Hello. Good night. Hello. Good evening. Odomu nkomo. Odo. No waje so dedeo. Dedeo. Me pacho din baby akase free. Really, but Abdul Salam Techiman. Pacho akase free. Techiman. Techiman. Me pacho you din no. Abdul Salam. Am pacho yiti o. Wede. Let's find that we talk about the major. Program na mo ye nyaje pa. Na ye ma me asam na all kan ba di me ne ya adwen ba bi so tiri ma adwen kakra. Ohun se in my wa bonten. At the top of there is a party game. So what me is one that now do go do no this new winner. Sabros what on Tiaka will be in another year. Now, who could be no winner? Why not the commander? And it's I don't know. This is emphasis I want to know who sent me to the American also do. But one demon who you. They be a minute now for 5 rounds. Also be a with now for 2 rounds. And another day well. And this is a you could do you not maybe a bit of all kind of say. If I am not going to be an enemy. Then I don't become more. I don't know about what I mean. Don't my family. Don't go worry. They are downstairs. They are the end. I think I want to be that. And the Babu order. I am not when I would throw a crama. I don't want you. Yeah, that's. And then now we be out could be no one while we with 5 rounds. I did chain no one of Afro. And then now be the aqua. I asked him more missing. Moonsem. Hello. Hello. Odomu nkomo. Dedeo. Me pacho din baby akase free. From Alaji Takrade. Takrade, me pacho yiti o papa. Pacho. Mamma no nothing more. And I hear nothing more. Say, I worry the emphasis. A common cacrano, a timid. Pacho, what's it again? I say, I worry. Emphasis. What's the emphasis? And I got some more kind of say, I worry emphasis. Say, what were about so simply in a while. Sex dear, and your section, or cassa, and your section, one or two in your section can now one is an old Yamano. That's right. And yet, Yankana now Yamano. It is a make us say, holiday, Nana, Mr. Louis, when you beer, and I'm testing to my warrior guy, and I'm Obama to be cool and end that. Into Nejai and beer. So, who's a brother about also can say, when Nadam for beer, Nicotisa, in the Jano, 2 years in it. Or the obedient message by side. Our lady, first in the kind, maybe a man could enter first in the kind. Yeah, the matter. Yes, yeah, that's a pin, my own show. Obiaba, hello. Hello. Odomun Komo. Me pacho din baby akase free. I'm a person of mine. I'll make myself do power of it. Dunka offin. You who offin I know why. You me pacho yeti wa papa. Yo, yeah, that's.
but no yɛ de no yɛ de kyerɛ mu ama yɛ de saa nyama na da bra so but ɛnte saa nti yɛ na ba ni na de ɛna program ko mo de nice yɛ ba mo ko na mo so na ko yɛ ne sanfa na da ya na doctor mi ko yɛ de de ko yo odi a frɛ no why hello odomu nkomo good evening odomu nkomo na waje so dedew me pa cho din we bi akasa free but so say akasa free ku tibede o kasa free ku tibede kasa eti wa ho de mini mo ba bi but there is much like that on so mo kasa obo no barabanda na ke konne na funa awan sabi sa uti so do ba no dia so ukon ayu also pe ebruman ukon wan sa so pe ebruman kisien hoan kwa woni mo ba woni bin ho ansana uka so pen majin kan ko ba mo aya ni so akebruman yo na fa kisien yo ya da sipi ya da sipa yesem ye nuan mo ma no mo mfrɛ ma ne mra na mo mekasa bi hello odomu nkomo me pa chodin baby akasa free friend Pasco is free manso anto akru yo me pa cho yeti ya da masani mo jina di yo ya da sipi no kwasi ni ye ne nkasa no ya bre ho asia ma bonya bonsam na die ni no kwasem na nya samo ntoto na se enye se ni pa obo dwaman ansana aware oba se o hwese eya na senya sesen ejam pa cho yeti o hello Oba hima odomu nkomo me pacho o say yent wo kasa no enti o kofa de o pede so de besiu sisim enti wa nya de besiu sisim na ko henhe mu ko hururu ma na o mpe no amempe no enti wasa mene ne dan sanu akwere me hwade ene na saa no wo behia akwasi na nya de wo pe kwame na nya de wo pe kwadwonya de wo pa ma me se ne saa nso de wo be ko animu ana o se ne ti bia menya de ne pe me se ne na ene wo nko nudu ne de ede ya obenya de wo penye saa jo yeda sipi nyame onsha yeda sipa e wo adwenkyire hello odomu nkomo dedo me pa chodin baby akasa free kata idin di sana ko ta o kasa free asante mampon yo me pa cho yeti o mini abema obade onni ton mo o ti le mekan me pa cho yeti pa obade onni ton mo ata wo sono na di o ye dai ata wo sono o ti di ni yi na ni di le se wan ti ni na ono so ka mo ne so ko ni o ti di be tani e jaw so obade gise wo so no hello oba e ma odomu nkomo me pa chodin baby akasa free Sandra ni pateshi mampontin pacho mampontin me pacho memni de bebe yi o Sandra pacho yeti o me pacho me so me de ne sele
ọba deɛ wofa bɛrima a ɛyɛ sɛ wofa deɛ wo ne bɛyɛ sex wo ne bɛgye anaasɛ ne bɛrima ne so ma wo tumi no and bɛrima no so sɛ wofa ɔbaa no na sɛ wohu biribi wɔ ho na wo mpa a best way ne sɛ sɛ wopɛ nipa no nko ade a yɛ sɛ woma no aduro anaasɛ wopɛ aduro ma no na ɛsɔve da ɛyi no because ɛkɔba sɛ wompɛ no na sɛ wokɔgyae no a na kyɛ sɛ sex ne nti na akɔfaa no na ɛnyɛ sɛ sɛ ne nti na akɔfaa Sandra me pacho sɛ woyɛ ɔbaa yi wokɔhyia bɛrima na bɛrima no size a ne kɔte ne teɛ no ɛnyɛ deɛ wopɛɛ no wobɛyɛ ne dɛn okay megyae and doesn't mean wobɛnya deɛ wo nso wopɛ adɛn na wo deɛ de wobɛgyae na bɛrima no deɛ ɔno mpɛ aduro ma wo wɔ baa okay either way mɛboɔ te sɛ ne doctor bɛka fae yɛ nyinaa yɛsɛ yɛbɛ find out sɛ sɛ wote asɛm a me sɛ aduro yɛbɛni so aduro ma wo na sɛ wobɛte aseɛ deɛ fine na sɛ ɛkɔba sɛ wɔwɔnte aseɛ ma ne ɛno no deɛ ɛsɛ megyae mampɔnte nyambɔ a memne deɛ bɛbɛ yie ni bi wae yɛnyinaa no bɛba abɛyɛ doctor na na ayie no yo ɛma me ayie no yɛda ase hello ɔdɔmu nkɔmmɔ mepakyɛ odin baabi akasa firi Vasco Masada bi na yine me rane out na me ka no kwasɛm sɛ wobɛma bɔne adi wɔ no ɛnyɛ so ahunu ewiasefo adwene na kristo mu deɛ kristo ni a na kwasɛm te sɛ ɔba ne n'agya bi ti hɔ biribi a wobu sɛ wagya no ɔna de wobɛ ewiase anaa ɔna nyame nam no so de wobɛ ewiase wobu sɛ biribi a wobu sɛ firi edi sɛ wososo nyame na woyɛ kristo ni deɛ a obi deɛ obi sɛ firi awurade nyankopɔn bɛyi ɔba a ɔyɛ wo mfe ama sɛnea wɔbɛma so wo sɛ te sɛn o na kwasɛm wo service wo fa ɔbaa ma ne hotɔ na ɛyɛ bɛrima no nso hotɔ na ɛyɛ but nyame mu biribi awie pɛyɛ wate aseɛ bonsam no ma yɛadwene ama sisi a kwate sɛ bi sɛ wo ne ɔbaa daa anaa gye sɛ bɛrima ɔbaa ne bɛrima daa nsa na mohono mo ho yie na moaware ɛno deɛ ɛnyɛ sex before marriage ɛnyɛ nokwasɛm ne yɛti bi ho yo yɛda ase hello good evening ɔdɔmu nkɔmmɔ dɛdɛw mepakyɛ odin baabi a akasa firi mepakyɛ mekasa firi dunkɔɔ no ɔfen ɛfrɛ me nanagyan mepakyɛ yɛtie o mepakyɛ sɛ ɔbaa deɛ asi wo bu sɛ ɔbɛware no a ɛntwɛn before sex ansa ɛwɔ sɛ wokɔ si n'anim na akɔware no before ansa nso magye nkyerɛ no yo yɛda ase pii nyame nhyɛ ɛnɛ wiase na adwaman no yɛpakyɛ yɛfa yɛnua yɛ a ntimi mfa frɛfoɔ biaa bio hello yɛntimi mfa frɛfoɔ biaa bio nana wasɛm tia na yɛnsɔ so meka no sɛ meda ahwɛfoɔ ne ntiefo ase adeɛ bi wɔ hɔ a ne nipa dodoɔ ɛyɛ the fact sɛ nipa dodoɔ yɛ no nkyerɛ sɛ ɛno na ɛyɛ but sɛdeɛ wiase no nyame si bɔɔl no na meka no sɛ generation no ɛkyɛngyi no na nneɛma nso ɛsesa ebiara nsa na ano yɛte ha na yɛsɛ wɔn mu ɛyɛ ntumu sɛ wɔn mu bɛyɛ meeting wɔ Ghana mesena no sɛ meyɛm crash no yɛmpo ɛyɛ system a abɛfra yɛ adeɛ no ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ ade pa so nti no na yesu ka sɛ moma no mmom nyini mede de mɛsusu amatiefo ane sɛ woware na wohu oyere no a wopɛ sɛ wowa no sɛ ɛfata sɛ ɔne ne da ansa na waware no a na hesitate yɛwadeɛ yɛ nyame akyiwadeɛ a nyame kyiri ɛne wadeɛ a nyame aka sɛ ma yɛnyɛ yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ bɔne outright so but bi wɔ hɔ a ɛnyɛ bɔne na mmom ɛma nipa ne nyame ntam twɛn ɛte sɛ munamuna no ɛnyɛ sɛ yɛsɛ obi pɛ muna na obi yɛ pɛsɛ no nkum nyansa ne ma no ɛnyɛ bɔne but ɛma nipa asetena no ɛnwie pɛ yɛ wɔ Awurade anim ɛsisie pɛsɛ no nkum nya akayɔ ne saa nneɛma no so ate aseɛ because bɔne deɛ Nyankopɔn si so dua sɛ wudie ɔnsɛ dwamammɔ ɛni mmaransɛm du mu nti na me kana me twe aba deɛ na nana yɛ ɛka
awudie anibere so obenya nyam fofra ka nyame ho so obetietia awofo anim krono ne saa ne ma no de yakopon outline wo mranse ni binim de si ho eye fapem egina ho ekinye bi de ho but ye woni no bi afiafia ho a yakopon aka ho asem a enye yirkete sa kinchina sei so ti ase aha nti de onyame waka no wa ma nipa the freedom ye de trans boy bra ni awhwa eye ma wo you can do it so omo me aeroplane kam asem kire wa enema come to play as an aeroplane near to offer we more one we have a aeroplane near to what they want crossing the public and any public but a bonny pammy to me translating you are doing the good side and it's the anti wants to say bonnet and the queen and yamin term there but depending upon what you or the and then the mark young who say I dare now that's right some minute se me wano wona da wi se di tie bia no wabemamu ma wano wabeme yire dia asumdwie bi se ya na roman for principles ya no ni je ho pa o se roman for do no oba ifra wa wona me just wa wona me ni kokora bom yes no dia konya ni no ko se go ni sa sabra ni die me kwa me be me mu kura ni yokwem na ko free me yire ki akofa ba akofro betimi di no kuredie atra ware ase akokommunion ayi bibia na ba pepro ho magburu na nse asori bi kura de om do ba en ko de om se se wakoye oba no ho de kura na ye gitum wo nyame anim se no wa wa no pa still this all sa tena ho for some months sana wakoye wedding ene na nya me kwadwa asem na mabe wa na me onu nyansa chinya asemtia na enso so yo me se me chia obi biara oje bra de hwe me chia microphone kokofo chairman Escafo Krom the whole Ghana Escafo Krom ene ho ene akofe me chia me maame ma Gladys Odru me chia ne pa chia na no aba me chia me do for me chocho mucho Mr. Ernest Ofosusapo nana de nyina ya chia o ye mo akwa aba pa tobo said na Vasco mam your time naso your time naso nti we dey so aba wan che obi a wa che obi a me mi ko chia mi sorry a so a che wan chia na am say asem he abusuafo madofo nyina meche obi a nemom madofo obaagin ene Porsche mechia mo pa nyame enka mo nana mo a takrade nana mo na heba mechia madofo nyina mempen ha cameraman cameraman Augustina Kawinchi Frank ena Ochinozo Loretta do jolly pool on the anagere banu Ochinozo no pool mine and then the only union abusuafo na ye de aseda emma Adonko Atadwen Ginger and GB1 Roofing Company Limited omon soyas ni me adwumadi ebrewo ye do bibia ase me amidin ene owura has been vetted and approved by the FDA. Adonko ababium media tajabo Ginger omu eye no na ko upata se ubanu manumbiam Adonko Atadwen Ginger ene dia wo mama ti do atadi omo Adonko Atadwen Ginger ene dia wo mama ti do Atagiji nomne nyanse wonton ema nipa ondi enfie edunwo nsese apin for eno. Yes, wobati awuso farmers no afei na dru ho 6 contestants ni nyina are you ready? Yeah, Ebony, Ajua, Rose,
Irene ena Sexy yenye no mai ena yeyi womo a womo eco finance na ebeye butu why ene beko Dubai why ene beji 5,000 Ghana cedis na why so aje 3,000 Ghana cedis eba so live ewo Kumasi City Mall 6 March ya eye Friday esanso ye holiday enyemre nonsia bepepe na ya hyase ene to wonu abusua nyina eye free mumra na mumma chibone adwomtofo bebre na ebadwumede yase ya Jackson